Dengja Arong Water Supply Scheme Kilipen Don Parupia Atum Aning Karong. Lakhain Korapri Deopani Constituency Kapalo Dengja Arong Along Water Supply Department Pen Kam Ki Claim Ki Chengpon. Aing Korasir Kepen Dengja Arong Along Water Supply Kam Ki Chengpon Penajo Don Parupia Atum Aning Samjin Lopusi Rat Pen Lam Chipaklangpon. Lapen aka prega scheme mabangki ki longdon desi ki ong lang pusi hirang ki atum kahumri damohot nang chithandon hem so lapen ka prega sonta government pen nang palia sonte puta rong arara tum pen puthot chuning ripadopon Pokajan pen Arun Tarokar Bianglong TV9 News Nalimen ke sono Ramsonteran di nalirong ke apar Deopani upong terang phong teron rong di ente nali tumalong non la government pen je la water supply la so hormu non nali tumarong long nang lo la pen ke la tum pachun mun pu busini matha pon lo la sila so ake claim ke dam pu thak nang tum long nang ke le men tu pen ita nang le lipin la si non nang ke le pen tum ningarong marong re ni tum men tu pen tame la ke juna lang ke sak pe yok non sarkar pen nang ke juna lang nang pi pen ni tum la don tharu piang bu arat ni tum ningarong pig lodi tang te la son thak kapre ga scheme nang le duluma kapre scheme ni tum long non bortoman thek lo la acha hem suai hoi long dunuma avela le chun hem ba phasa abang long lo ta non second piece bang ni tum long nang le la acha ende hem toilet bang toilet non don thok apartment ni tum rong si pen nang le la nang le lodi tang te non la school long bini la son la po khela di mala ban reward lai ka do wi long malong le la nang le la lai long le di man reward avelang khela hormone avelang tang te nang tum lo la so lang water supply la so department pe nang tum hana ke update ke nang tum ning sampik lo di ning sampik lo ni tum la don thor plia arat bang ni tum ning sampik lo la ba kai ki ni tum lang roi lang jing lang chu sok dam kai lu la pen ring ta don tin mane pukhuri don tin ni tum chir rep thek te eta min non te bo khai hem ti ko long lang long pu pu ni tum la don thor plia arat bang ni arong sipi churo la